Ассаляму алейкум, эфирде хаберлер, студияда мен Фатиме Сейдаметова чалышамды шымдықыда қаға бойлы мүлімат. Cumhuriyetimizde sonki sutka devamında koronavirus'un da 25 adam hastalandı. Kırımda kasartqılar çoğlaştı. Tehlikeli böceklerden nasıl saklanmağa mümkün? Kırımlılar tolu samoizolyatsiya nizamından çıqalar. Yarmadamızın Şimali Garbi tarafındaki turistik obyektlerде birinci ratlanğanlarını bekleyler. Dülberlik salonları xavfsizlik çerelerine riayet etip işini devam eteler. Кефеде «Сильная конституция, сильная страна» адлы марафон кечірілді. Акция Русия күні қайды түлівіне бұтын халқыри беруіне бағышланды. Тешебізчілер оларақ русская община Крыма адлы тешкелет шықты. Тетбарны тешкелеткенлер гражданларны келечек байрамнен хайырладылар ве медиациясында айып түзетулерінің мөйімлігіні қайдаттылар. Мы хотим призвать население Крыма, обратиться к гражданам России с призывом поддержать изменения к Конституции Российской Федерации. Мы считаем, что данные изменения они назрели уже давно и лишь усилят государственную составляющую Российской Федерации в интересах всего общества. Esas kanunun 68. maddesine de түзетулер көрсетмеге planlaştıralар. Более etip o Rusya medeniyetini çok milletli halkının unikal miras olarak ilan edecek. Hem de Rus tilini devlet yaratıcı til dep, ama Rusya halklarının ak hukuklarını hiç eksiltmeyip onlarının musaveligini kaydedecek. Bundan da gayrı bu түзету Rusya Federasyasındaki hepsi milletlerinin ve topluluklarının özgünlüğünü kanuni seviyede kurçalacak. Сергей Аксенов Кырымның курорт регионларында беклер құруcılığını тезлештірмеге валетті. Бұл ақта құруcылық сасы бойынша видеоконференция шекілінде кечірілген топлашуда хабаратта. Шымдық вақыта 478 объект арасында тек 6-сы артта қала. 44 объект бойынша қаталар doğurtuluğu үшін график тызылды. Бұндан ғайры Қырым акиметінің порталында Қырым муниципалитариеті құруcı программалары жедвелі пейда oldu. С учетом того, что за прошлую неделю, еще раз говорю, планы ликвидации отставаний были составлены, часть объектов, которые были в красной зоне, перешли в зеленую зону, да, мы их сегодня уже по новому графику, соответственно, оцениваем. Считаем, что на сегодняшнюю дату отставаний нет, но отчет уже пошел, да, то есть с завтрашнего дня, если на объекте нет достаточного количества людей уже и техники, объект может попасть за одну неделю опять в красную зону. Да. Сергей Аксенов хабар еткеніне көре июньнің 15-ден самоизоляция режимі екінленген соң Қырым регионларында алып барылған құруcылық ішлеріні незарет ету бойынша іш чықышлары девам етежек. Тазия вада меркези соқақлар бойы кезантылер, адамлар топланған ерлерде күрішівлер ве бераберлікте кечірілген егленже. Бұлар епсі әнді келечек афтадан мүмкін олачақ. Хатырлатамыз, Қырым елбашчысы Cumhuriyet'e самоизоляция низамыны толы шекілде ләғуі түлі вақындаки емерні имзалады. Ярмадада девамлы тенефустен сон алышықлы яшайыш тарзына қайтмаға азырма ажеба. Жевап Эльмас Аблакимовада. Базар әртісі күнінден толу самоизоляция режимі ләғу етіле бұақта Cumhuriyet елбашчысы хабар етті. ОМ өзінің әміріне түзетулер керсетті. Үйіннің 15-ден жемат топланған ве ашай тичкен ерлер, чалышачақ музейлер, ачық бассейнлер, бокс үшін заллар ачылачақ. Толу жедвеліне акимиетінің сайтында тапмаға мүмкін. Қырымлылар үшін имтиязлы хатнавды қайтырылачақ. Также принято решение о снятии с 15 июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан. Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды. Сонки бір хач ай девамында Қырымлылар evde отырдылар. Коронавирус адамларының яшайышыны денештірді. Ама шымды әнді әрбір шей алышықлы күнлерге қайта. Очень мечтаем поехать на море. Очень. Залы открылись, больше тренироваться, восстанавливаться, проводить время весело, ну и все в принципе. Ходить по магазинам, потому что они долго были закрыты. На выходных планирую отдохнуть.
Endi tezdен Yarımada'da tek Kırımlılar değil de musafirler de ratlana bilecekler. Turistik obyektlerini endi bron etmege mümkün. Ama Cumhuriyet sakinleri ratlanmak için iyunun ortasından yerleşebilseler, Rusya'nın diğer regionlarından kelgenler iyunun birinden musafir olabilirler. Самолеты летали, билеты покупались. На данный момент основная масса пассажиров – это те, которые летят по служебным командировкам, либо же по делам, по бизнесу. Надеемся на то, что в дальнейшем начнется туристический сезон в полной мере, и туристы будут приезжать к нам в Крым. Buna bakmadan ruhsat etilgen faaliyet çeşitlerinin işi Rospotrebnadzor idaresinin talaplarına göre alıp barılmalı. Olarga riayet etilmesi katı şekilde nezaret edilecek. Safiye Şukurova, Elmas Ablakimova, Rafael Vahidov, Millet için. Qırımda da 25 kişi COVID-19 ile hastalanğanı belli oldu. Umumi sayıdan 11'i Kezlev şehir hastahanesinden. Anda observasyada 70'ten ziyade adam buluna. Bu haqda Rospotrebnadzor regional idaresinin reber muavini Dmitriy Krutikov haber etti. 15 случаев город Евпатория, это 12 контактных по очагу, Евпаторийская городская больница, терапевтическое отделение, из них 2 сотрудника и 10 пациентов этого отделения. Очаг был определен в начале июня, все контактные были помещены в обсервационные условия на базе этого отделения, 75 человек, 22 персонала и 53 пациента. 3 случая в этой же Евпаторийской больнице, значит, больные находились с признаками острой респираторной вирусной инфекции, и 2 человека и 1 с негоспитальной пневмонией. Все госпитализированы в условиях инфекционного стационара. Umumen Qırımda pandemiya başlағанından beri 483 adam hastalandı, 350'si tedavilendi, 15 kişi vefat etti. Qırımda ve Akhyarda insan hukukları boyunca vekaletliler regionda Rusiyanın Taqqiqat Komitetinin işbirlik hakkında 3 taraflama anlaşmanı imzaladılar. Bu vaka bugün yüz berdi. Onun maksadı insan hukuklarına riayet etmekte ve kurçalanıq sahasında sık işbirlikte bulunmaktır. Beraber becerilgen iş ketişatında idareler, гражданлар kabullarını ve meslihatlar keçilecek. За 2020 год, без малого уже к полугодию подходим, у нас было 9 обращений уполномоченного по правам человека в Республике Крым. Каждому обращению дается надлежащая оценка правовая. Мы должны объединить свои усилия для того, чтобы выполнить основную задачу, которая определена Конституцией, это обеспечение государственной защиты прав человека и гражданина. Beraberlikte iş becerilivini idareler yakın vaqıta başlamağa niyetlenelер. Qırımda qasartqılarının faal mevsimi başlana. Bu sene yarmadamızda 11 kişiге qasartqı borreliozi adlı diagnozu koyuldu. Yuxma hastalıklarını taşıgan böceklerden nasıl kurtarılmak gerek ve olar tişlegen vaqt ne yapmalı? Cevaplar bizim levhamızda. Qasartqılarının çeşitleri ve şekilleri taqdim etilgen mında hem zararsız hem de pek haflı soyları var. Qırımda umumen 12 çeşit qasartqı qayt etilgen, olardan 4'ü ensefalit taşıyıcılarıdır. Наиболее опасным является Иксодус рицинис. И приблизительная его численность, вернее, процентное соотношение ко всем клещам приблизительно 60-70%. Aman bir adam qasartqılarga rast kelgendir, olarını tek hurba ya da hayvan üstünde tapmağa mümkün. Находила на своих собаках, потом пришлось убирать. У моего папы были клещи. Один клещ был. Заниматься самолечением нельзя, потому что вы не знаете, энцефалитный он или нет. Ахмечит sakini sivil qasartqalarмен tanış, yuxma hastalıklarını taşıgan böceklerge tabiatta rast keldim. Kolu üstündeki böcekni vaqtında gördüm. С виду он выглядит черненьким, как маленький паучок, вот, и укус чувствуется как комара, вот, и я вовремя его стряхнула, как бы, в принципе. Ничего такого серьезного не было. Yarımadanın havası yumşak olğanı sebebinden qasartqalar yılda 12 ay faaldir. Ama ensede olar barının sonunda, yazının başında ve sentyabr-oktyabr aylarında ucum eteler. En çok böcekler orman ve parklarda rast gelir. Böyle yerlerde barganda mütehassıslar bergen tavsiyelerge göre kapalı ayakkabı giymege ve böceklerini korkuzgan vastalarını kullanmak gerek. Eğer qasartqı yapışsa, derhal hastahanege müracaat etmelisiz. Anda böcekni çıkargan son onu laboratoriyaga tetkik ederler. В лечебном учреждении клеща упаковывают в тару, и сам пострадавший доставляют к нам в лабораторию.
с направлением. Наша лаборатория, паразитологическая лаборатория, определяет вначале видовой состав. То есть относится ли клещ к переносчикам клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и тому подобное. В дальнейшем этот клещ передается в лабораторию ПЦР, где в нем определяют наличие возбудителей на эти заболевания. Өзіңізді ве яқынларыңызны хафлы хасталықлардан қорчаламақ үшін орманларға ве паркларда барғанда ұзын енлі урба ве қапалы аяқап кимек керек. Әмді мутихасыслар репеллентлеріні қолланмаға тәвсие етелер. Вайванлары олғанларға кезінтелерден сон оларны бақмаға зарурдыр. София Шукурова, Руслан Минаев, Сабина Дениева, Рафаэль Вахидов, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Қырымның Шымали Ғарби ялысында туристік мевсіміне фаал азырлық кетмекте. Шифахане, отель ве ятақханелер яқын заманда мұсафырлеріні қабыл етежек. Бірқач күнден сон анда тек Қырым сәкенлері ерлеше білежеклер. Лекін июльнің бұрынден Русияның башқа регионлардан келген мұсафырлер де ратланacak. Мұғбер Мазайшы Шулакова бұақта тәфсілетліжа тариф ете. Одаларның генераль темізленуі күнде бір қачкере санитар ішлену ве авария циркуляциясы кечірілі. Бөлелікнен Шымали Ғарби ялының шифахане ве отеллері мұсафырлеріні қаршыламаға азырлана. Я уверена, что в нашем отеле будет безопасно. Судақта 29 санитар курорт муэссесі бар. Бұ шақси объектлерден ғайры. Енді 4 күнден сон ярым адамызның шифаханелеріне бірінші мұсафырлер кірежек. Ләкин бұтты Қырым сәкенлері олачақ. Каждый день нам звонят наши постоянные гости и очень просят, они не поняли, как так с 15 числа вроде бы вышел указ, и мы каждый день объясняем, что это пока только для внутреннего крымского туризма. Вот что только с 1 июля мы ждем наших материковых гостей. Судақта туристлеріні қаршыламаға мұсафырлеріні қабыл еткен муэсселерден ғайры акимиетті азырлана. Шер инфраструктурасы да абадалаштырыла. Судақның ялысында адамлар кезіне, кемерлері денізде ялдай. Яз мевсімнің ең қызғын вақытында шер пляжында бош ер тапмаға пек қиын. Шымды есе мында тәкерлі сәкенлері атлана. Мы рады, что сняли ограничения. Теперь с детками вышли прогуляться. Позагорать, покупаться, погулять, насладиться свободной жизнью от карантина. Все налаживается, люди начинают появляться потихонечку, приезжать. Вот. Надеемся, что все будет хорошо. Судақның ялы бойындаки соқақның ұзынлығы 2 километрден зияде. Оалчақ бұрыны ве Женевес қаясының арасында ерлеші. Мұнда Женевес құлесі көріне. Судақ ве оның этрафы Қырым сәкенлеріні ве туристлеріні өз дүлбер манзаралары ве тарих жиеттен диққатына лайық биналарынан желпеті. Экстрем севгенлер үшін ісе дайвинг ве башқа фаал ратлану чешітлері бар. Қавехане ве тюкянлар қапалы, ләкин азырлық толу шекілді алып барыла. Шимали Женюби тарафта пляжлар ве ялы бойы абаданлаштырыла. Девамлы самоизоляцияға бақмадан кешкен сенеге баққанда туристлерінің сайысы да зияде чоқ олмасы бекленілі. Все готовы работать, все ждут, потому что сезон для нас это важно. Вот. И важно не только для наполнения нашего местного бюджета, но и для наших местных жителей. Дабыр диқатқа лайық абиде князь Багратион атлы теплоход. Оюз елы велесі құрылған еді. Геми 70 ел Волга өзені бойларында яллады. 90-ын сенелерінің башында есе оны кефеге йолладылар. Мында 2 ел давамында ресторан Гемі кібі чалышты. Шымды есе теплоход мында Меганом қаясы янында тұра. Стоит он 20 лет. Это пароход «Князь Багратион» является частной собственностью. Но так сложилось, что то место, где он сейчас находится, территория молодежного форума Таврида, будет там развиваться. Тамам шымды оның кележегі ақында музакерелер кете. Оны Таврида адлы яшлар форумына арт-объект яратылмасы үшін бермеге планлаштыралар. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Миллет Ичун. Кефенің 68 пляжы июльнің бұрынжы күні açılacak. Мечбури шарт шезлонглар арасында 1,5 метр месафе қалдырылмақ керек. Ер-ерде информацион стендер ерлештілеже оларда ратлық зоналарының схемалары ве құртарыжы қызметлерінің номералары олacak. Шымды шыракиметі пляжларны Роспотребнадзор идаресінің талапларына көре фаль шекілде азырлай. Во-вторых, это будет линия дистанции при входе на пляж. В-третьих, это дезинфекция лежаков после каждого посетителя пляжных территорий, а также дезинфекция мест большего пребывания людей на пляже. Это раздевалки и так далее, и так далее.
Бу язда Таврия тренлері Ахмезжетні Кисловодск ве Екатеринбург шерлерінен бағлайжақ. Ондан да башқа тренлер Санкт-Петербургтан кезлевге кележек. Бұақ тақырымға қатнаған демирйол операторы қабиратта. Билетлерінің сатылуы бұғын башланды. Ахмезжеттен Екатеринбургға бірінші рейс июньнің 28-інде олajaq. Қайтмақ есе июльнің үшінде мүмкін. Қырым пайтақтындан Кисловодсқа трен июльнің бірінде елға чықajaq. Қызмет көстерген санын объектлері өз ішіні яңыдан башлады. Ләкин çalışмаға тек Роспотребнадзор идаресінің епсі талаплары бежірілген сон мүмкін. Дүлберлік салонлары зәретшілерінің насыл режим бойынша қабыл еткен ақта бізім невбеттек әлевхамызда. Адамлардың сыжағыны өлчев, дезинфекция еткен шейлеріні қоллану. Хенді бөле шейлер алышықлы олды. Клиентлер дүлберлік салонының кірішінде қапсызлық черелеріні бақалар. Қадимлер қанымларыны қабыл етмеге азырланалар. Танын елінде салфетка ве дезинфекция бастасы. Лайк. Салонның косметологы Виктория Михайлова айтқанына көре самоизоляцияда бьюти қызметлеріні көстерілуі тоқтатылған еді. Эвелден язылған клиенттер қабылыны башқа күнлерге кечірділер. Шындайсы дүлберлік студиясы ішіні яныдан башлады. На данный момент самыми востребованными процедурами являются косметологические процедуры по уходу за лицом и телом, парикмахерские услуги и также услуги неомастеров. Тамара Черкова самоизоляция низамына реагет етті. Дүлберлік салонлары açılғанын бірінші невбетте тырнақларны бояламаға қарар алды. Маникюр, следом педикюр, все как положено. Мойсесінің коллективіні дүлберлік салонлары қапатылығы ақында хабер кедірлетті. Хамайынды студия велкі кібычалыша. Қызметлер Роспотребнадзор идаренің эпісі талапларына айсасланып көстеріле. Закупили маски, средства индивидуальной защиты для сотрудников и клиентов. Рециркулятор. Своих посетителей мы стараемся оградить от любого риска заражения инфекцией, в связи с чем проводим дезинфекцию помещения 2 раза в день. Салонда çalışқан ustalar олардың фәлиеті яныдан açılғанларына хуваналар. Вначале был большой поток посетителей, видимо, в связи с тем, что около месяца наши клиентки услуги не получали. А сейчас все вошло в нормальное рабочее русло. И мы продолжаем так же, как и до самоизоляционное время работать. Самоизоляция режимінден чыққан вақыт қызмет көстеру объектлері Роспотребнадзор идаресінің талапларына дихат айырмаға мәжбурлар. Санитар нормалар бозылған вақыт мойсеселерге пара жазасы тәйінлене біле. София Шукурова, Сабина Дениева, Эрвин Эмиралиев, Миллет үшін. Көчлі ве боранлы яғмырлар борчақ ве бор санеде 25 метрге же ел есмесі. Ярмадамызда июньнің 12 ве 13 күнлері ава бозылығы бекленілі. Бұл суық ава фронты кечмесінен бағлы деп тахмин етесін оптиклер. МЧС қадимлері есе февкуляде вазетлерінің пейда олма телекесіні қайдетейлер. Шымдықыда қаға бұл епсі қаберлер келечек яйынымызны 21 бұчықта қачырманас қайырлы ақшамлар.